patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Malipayong morning kanatong tanan. Welcome mga kapuso sa GMA Regional TV Live nga inyong makita matag Lunes hangtod sa Biyernes. Laing episode na sab ang inyong masaksihan sa atong programa ug nang hinaot kami nga makahatag kini og pampagood vibes kaninyong tanan. Good morning kapuso Jess. Good morning kapusong Nico and good morning sa ato ang mga kapuso dinhi sa Central o diha sa Eastern Visayas nga padayong nakig-uban kanato. Welcome na usab mga kapuso sa ato ang programa. Ug kay padayon kamong nag-atang sa ato ang morning show, padayon usab kaming nagpasalamat kaninyo sa pabilin niyong pagsuporta kanamo sukad nga himugso ang ato ang programa. And let's start our morning mga kapuso. Kay karong taon-taon, ako mahinabi si kapuso singer Psalms David ug sayranta ang iyahang journey nga nung gitiligan kini niya ang musika hangtod nga naabot siya sa The Clash Season 1. Ug ato usab na ila-ila karong taon ang usa ka Pilipino nga natusukan na sa vaccine batok COVID-19 ug atong kumustahon ang iyang kahimtang human makakuha sa maong bakuna. Ato sa mahinabi usa ka opisyal sa Philippine Sports Commission ug atong sayran ang preparasyon sa mga atletang Pilipino sa umaabot nga Olympics. Samtang sa atong nasayod ka ba segment sa ang pinaka lawa. Nasayod ka ba nga ang Nile crocodile dunay highest bite force nga moabot sa 5,000 pounds per square inch sa tanang mananap sa tibuok kalibutan. Ug gumikan sa maong bite force, imposible sa usa ka mananap nga makaikyas gikan sa iyang mga paa. Ang mga Nile crocodile nga may second largest reptile in the world makit-an sa kasapaan, marshes o swamps sa sub-Saharan Africa. Ang usa ka adult reptile dunay gitas-on nga 20 feet in length ug up to 1,650 pounds in weight. Sagad usab sa ilang mga pagkaon ang mga isda, zebra, antelope, birds ug carrion. Samtang karon, Bidstock na ta kapusong Cecil. Usa sa mga clashers sa The Clash Season 1 ug karon usa na ka-artist sa GMA Music. Sayranta ang mga kaagi ug kalampusan ni singer and songwriter Psalms David. Mayong buntag Psalms and welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa ating mga kapusong Cebuano. Kumusta ka na, Psalms? What's keeping you busy these days? Ayun po, dito lang sa bahay, kasama yung family, bonding, and work from online. Nagla-livestream po ako from time to time, ganun po. Psalms, patapos na yung unang buwan ng taong ito, ano yung pinaka-importanting bagay na na-achieve mo na ngayong umpisa pa lang ng taon? Siguro po ang pinakamalaking achievement ko this January, kaka-start pa lang ng year, is tinatake ko na po siyang big achievement yung makasama yung pamilya ko ngayon. Kasi alam ko, this pandemic, hindi naman lahat magkakasama. Kaya I'm really blessed to be with my family to celebrate New Year or last year yung Christmas and to spend my birthday with them. May narinig ako na your mom pala is Cebuano. Yes po, my mom, taga Danao po sila, dyan po si Mami lumaki, dyan po yung province nila, lumipat lang here sa Manila. And talking about your family of musicians, paano sila ka-supportive sa'yo when you entered your singing career, when you entered The Clash? Siyempre, in-instill pa rin po sa akin ng parents ko na kailangan ako makatapos eh. So, sinuportahan po nila ako sa career ko. At the same time, sinabihan po nila ako na kailangan ko pa rin tapusin yung pag-aaral ko. So, tinutulungan po nila ako ngayon sa school ko, yung time management, ginaguide po nila ako since parehas educator po yung magulang ko eh. Kasi yung course ko po ngayon is
Bachelor of Secondary Education major in English. So since teacher sila and yung tinitake up ko pong course is about teaching, natutulungan din po nila kung mag-give sila ng insight sa akin kung paano maging effective teacher. Ito, may single ka, di ba? Nakaka-release mo lang this year. How do you feel na in-embrace talaga ito lahat ng mga fans mo? Sobra po akong natutuwa at nabibless, lalo sa mga supporters ko. Sobrang grateful ko sa kanila kasi sobra po nilang niyakap yung music ko and yung craft na ginagawa ko, yung career ko, sobra po nila ako sinusuportahan. I'm really happy din na successful po yung naging first ever single ko and hopefully madagdagan pa po ng marami pang single and album in the near future. Ay, oo naman. For sure. Meron pa yan. More to come talaga. And of course, during the quarantine period, hindi ka lang busy singing and covering songs. You also wrote a song, itong Malayo. Yes po, kasi ngayong quarantine, ang dami kong kaibigan na nagkikwento sa akin about their relationships, yung LDR. Kasi ako, I never had a relationship. So yung naging inspiration ko dun sa kantang Malayo is yung struggles nila and how they cope. Let's talk about your 2021 goals. Sino yung mga gusto mong makakollaborate this year? I'm really excited to work with Sir Christian Bautista and Miss Julian San Jose po. Wow, ang galing naman. Pwede yan. Sana magkakatotoo In talaga Jesus' yan. name. And of course, Sams, maraming gustong maging kagaya mo na napasama sa The Clash dito sa GMA Network. What advice can you give to those sa mga nangangarap ring maging singer? Ang maapapayo ko po sa kanila is you have to be ready in whatever will happen. You have to be fully armored by the grace of God. Dapat hihingi kayo ng guidance kay Lord to guard your heart. So please thank Thank you your po. fans sa patuloy nilang suporta para sa'yo. Para sa aking mga Samnatics po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. Up until now, salamat po sa pagmamahal na binigay niyo. And I'm really happy na hindi lang ako yung minamahal niyo, pati yung mga kasama niyong sumusuporta sa akin yung nagmamahalan kayo. And that is more than enough for me to continue this journey. Baka naman, before Daghang we salamat. end our interview, baka pwede mo kaming bigyan ng a few lines lang ng kanta mo. Pinangarap kong tayo hanggang wakas. Minahal kita ng labis, ngunit wala kang nagawa. Pangako mo'y naglaho na. Hindi na ako aasa na mabatid mo. Nasasaktan ang aking puso. Di na magtatagal, paalam na aking mahal. Thank you po. Wow, grabe. My gosh, your voice, amazing. Daghang salamat, Thank you. Sams. Daghang salamat po. God bless. God bless, Sams. Og mao kadto si Sams David, mga kapuso, nga mipaambit sa iyahang inspirasyon sa pag-awit ug mga plano niya karong tuiga aron mulambo pa ang iyang singing career. Busa tutok lang mo kay mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, hisgutanan gyud kay karon sa atong katilingban kining vaccine batok sa COVID-19. Sa Amerika mga kapuso, nasugdan na ang pagpabakuna niini, labi na nini mga health professionals or mga frontliners. Karong buntaga makauban nato kining usa ka Pinay nga midetalye gyud ug mi-document sa iyang kasinatian niining iyang pagpabakuna batok sa COVID-19. Makauban nato siya karong buntaga sa programa si Nicole Kimball. Good morning, Ma'am Nicole. Good morning! Hello sa lahat. Thank you so much, Ma'am Nicole, for joining us this morning. Can you share to us, Ma'am, your experience nung nagpa-vaccine ka for COVID-19? Yeah, of course, of course. So, my first dose was on December 27. So when I got to the vaccination location, the nurse educated me with the expected side effects, like pain, swelling, redness, soreness on the injection arms. So she also mentioned my fatigue, headache, muscle pain, joint pain, fever, chills, nausea, feeling unwell. And these side effects may last
to 24 to 48 hours. I was also advised to wait at least 15 to 30 minutes after the vaccine is given. So, this is the story. When I got home, doon ko naramdaman na ang sakit ng arm ko. It's painful, it was heavy, at saka numb. Also, sumakit din yung ulo ko. Fatigue was present as well. Natulog ako all afternoon. Naramdaman ko yung tiredness, which is expected. And then on day 4, I am completely recovered. So I received Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. It is administered as a 2-dose series, 3 weeks apart into the muscle. Administration of second dose has a 4-day grace period. Days 17 to 21 is considered valid. So my second dose was done on January 14. On that day, I only experienced sore arm lang. Wala yung heaviness, wala yung numbness. And then on day 2, yung deltoid muscle, masakit pa rin. And then may fatigue na. The fatigue was present. I slept 2 p.m. and then nagising lang ako para kumain. And then natulog ako ulit. And then woke up the next morning feeling well and rested. Day 3. Same experience with my first dose. May konting pain sa injection site, pero okay na yung pakiramdam ko. And then finally, day 4, I am completely recovered. No concerns, no complaints. You were quoted as saying, Ma'am Nicole, na you'd rather have the side effects than get COVID, kaya nagpa-vaccine ka. I rather experience the side effects of the vaccine rather than the complications of the COVID. I also base my decision to get vaccinated because I believe there is hope to end this crisis, hope to be together and hug my loved ones again, hope for life. So these are my reasons why I did the vaccine. Pero before getting the vaccine itself, Ma'am Nicole, did you have any fears or mga doubts po? Of course, madami akong doubts. So I work in healthcare. So the doubts is, yung safety if it was compromised during the process of making the vaccine, kung effective ba siya, or if the scientific integrity was compromised. Fear of the side effects, if it will cause more harm or complications. Fear of being a carrier at makahawa ng iba. At higit sa lahat, my biggest fear is the well-being of my daughter. But how did you overcome those fears, Ma'am? So overcome. At first, I follow the CDC recommendations such as wearing masks, frequent hand washing, social distance, and lumalabas na kami to buy groceries. Second, I educate myself and did my research regarding COVID-19 and the vaccine. And third, and the most effective way for me to overcome my fear is to pray. So I told myself, when there is an opportunity for me to be protected, I will absolutely take it. Ma'am, anong masasabi mo, of course, yung mga tao ngayon, lalo na dito sa Pilipinas, parang hindi pa talaga kumbinsido sa vaccine. Nagdadalawang isip pa, ma'am, kung magpapabakuna ba. How can you convince Filipinos, especially itong mga nandito po sa Cebu, Central Visayas? Okay. So, vaccination is one of the potential defenses we have against COVID-19 and to beat this pandemic, along with wearing masks, washing our hands, and observing the highest health standards. We are entitled to our own decision, and probably there are understandable reasons why some people are hesitant to get vaccinated. So having a vaccine is a choice, and we must respect each other's decision. To make the right choice, consult your doctors whether COVID-19 vaccine is right for you. Vaccine will work with your immune system so it will get ready to fight the virus if you are exposed. So the combination of getting vaccinated and following CDC's recommendation to protect yourself and others will offer the best protection from COVID. And I believe we need to believe in science and in medicine. Now, I don't think so that they're going to do something, to put in the market, like in vaccine, to harm people and to cause more problem. Diba? Kasi it's not only our country, but this is a global pandemic.
Alright, to cap this off, Ma'am Nicole, mensahe niyo po sa ating mga manonood, mga viewers natin, Ma'am, your message. Okay. So this pandemic has broken families, crippled economies, destroyed jobs, derailed plans, and stolen lives. To my fellow kababayans, please stay safe, stay healthy. Never stop praying, never lose hope. We need this generation to work together and win against the pandemic. I have faith and I believe we will all get through this together. Wow, very well said. Thank you so much, Ma'am. We had interesting discussion this morning. Thank you at ingat kayo dyan, Ma'am Nicole, Kimbo. Thank you, Nika. Thank you. Balik po mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik ka mga kapuso sa GMA Regional TV Live, maghisgutag paugnat sa kusog karong buntaga. Kumusta man ang estado sa sports dinhi sa nasod? Paliwa gihapon ni atong nasinati nga pandemya unsa may mga programa nga giimplementar sama at sa atong gobyerno kabahin niini labi na ni pag-train sa atong mga kabatan-unan nga atleta. Makauban nato karong buntaga sa programa Commissioner sa Philippine Sports Commission, Mr. El Presidente, Sir Ramon Mon Fernandez. Good morning, Sir Mon. Yes, good morning, Nico, and sa tanang listeners nato din sa Visayas sa area. Good morning, may buntag kaninyong tanan. Thank you so much, sir, for joining us this morning. Unsa may mga gikabisihan ninyo karon, Commissioner Mon sa Philippine Sports Commission? Well, as we speak right now, the Olympics is still on. So, ang atong mga atleta nisulod na sa last week sa bubble sa Inspire Sports Academy, tulo ka sports. And the rest, they have their own training also sa line-line nga mga lugar. Kini nga mga atleta, Nico, mao ni sila ang muapil pa og qualifying tournaments para maka-qualify sa Tokyo Olympics rather, no? Human sa cancellation sa Tokyo 2020, Sir Mon, unsa may tabuan ni sa 2021, madayon na gyud ni? Lahos pa man kuno, no? Wala pa, so medyo touch and goes tingali na. So we'll just be listening and continue to train our athletes to prepare just in case malahos good siya. We're hoping na malahos good. Bubble ang pamaagi ani Sir Mon sa training sa mga atleta sama pananglit PBA bubble? Correct. Dunay tulo ka sports, boxing, taekwondo, o karate. They have started training last week pa sa Inspire Sports Academy sa Alamba, Laguna. No? They will be there until April. Excuse me. But some of them, like the karate team, will leave sometime February to go to Turkey, kung pwede, no? Depende gyapon sa sitwasyon sa mga countries na ilang adtuan. Some boxers may perhaps also go to some European games in preparation for Tokyo in July. Pero for the rest of the sports sa mga competitions, Sir Mon, so hunong pa gyud ang ilang mga trainings? No, those that can practice in their environment, in their homes, in their barangays na allowed na sila mag-practice, wala lay following of course the very strict health protocols, no, that was put in place by the GAB and the joint teams ang DOH, Games and Amusement Board, and POC and the PSC and the IATF, no? Finally, Commissioner Mon, doon na kay mensahe sa ato mga kaigsuonan na nanaw karong buntaga gikan kaninyo sa Philippine Sports Commission. Yes, thank you for this opportunity, Nico, na makastorya nato ang atong mga sports stakeholders, sports lovers nato nga atong mga kaigsuonan. I would just like to urge or continue to encourage, especially the parents, Nico, to allow their children
to take up a sport or two, no? Especially at from 7 years old, there are sports, even 5 years old, like gymnastics, you can start them. It's very important, dako kayong advantage, dako kayong daghan kayong katunan ang atong mga kabataan if they get involved in sports, no? Magsugod, mag-develop ang disiplina nila. Daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Sir Amping diha mga kapuso, PBA legend o Commissioner sa Philippine Sports Commission, Mon Fernandez. Salamat, Sir Mon! Maraming salamat. Good morning. Sa BizTalk, ang kapuso singer o songwriter nga si Sams David ang atong nakauban. Doon na siya na-compose nga awit ning panahon sa quarantine halad sa mga pamilya ning panahon sa pandemya. Samtang na istorya sa mga kapuso ang health worker sa Estados Unidos si Nicole Kimball nga may detalye sa iyang kasinatian dihang nagpabakuna siya batok sa COVID-19 ug buot sab niya kining iyang kasinatian kapanaminan sa uban. Ug sa katapusan na istorya nato ang PBA legend nga si Mon Fernandez nga mipasabot sa mga programa karon sa Philippine Sports Commission bisan sa pandemya nang hinaot siya nga makapadayon gihapon ang mga sports program sa gobyerno. Quotable quote lang ako sa itong na-interview kay kaniha Sil nga. Ingon siya, I'd rather have the side effects ko no sa vaccine rather than get complications sa COVID. Oo. Mao ni ang giingon nga we have to trust science kay kaning vaccine karon, although daghan pa ang nagpangulba no nga mabakunahan niini, but it's a welcome development sa hitabo nato karon niining pandemya. Hopefully maabot na din sa Pilipinas, no? Hinaot at nanganta na mga kapuso. Busa karong buntaga, we will leave you with these words of inspiration, mga kapuso. There is no life without change. The real tragedy is that we are always fearful of change and resist it vehemently. By Dibasish Miridha, usa ka American physician. Sa mga gustong mulantaw pagbalik ning maong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Pwede sa kapuso sa among official YouTube channel sa GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghang kayong salamat sa inyong pagsalig sa programa. Thank you for joining us mga kapuso sa ato ang episode karong buntaga ug nang hinaot kami nga mag-uban jud ta every morning dinhi lang sa GMA Regional TV Live. In all things, may God be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe, kapuso.